Kako je nastao sa tu? Pa imamo mi sve. Ima. Malo vodi. Dečki. Hoćete li vi nama nešto kazati? Bude. I ja spadam. Lik Matije Gupca koji rašireni grupu poziva narod na ustanak, ali istovremeno povezuje dva sadržajno različita brončana reljefa. Lijevi reljef dakako govori o buni, dakle to je sukob feudalne vojske i seljaka, dok je ovaj desni reljef za taj sukob pjesama, tako da je jedan na neki način ispričana povijest Hrvatskog Zagorja. Spomenik je i impresivni, uklopila se u to zelenilo. Spomenik je otkrio predsjednik Tito koji je iza toga zasadio lipu. Dakle, lipa je tradicija naša, no na drugom redu kod crkve je Gupčeva lipa. Još jedno mjesto legendarno vezano za bunu i predsjednik je naravno poštujući tu tradiciju onda u našem parku zasadio lipu koja će nam sada preći i ući u muzej. Evo toliko, ako ima kako pitanje, ja neću vas sad previše opterećivati, još ćemo ići u muzej pa ćemo vidjeti kako je nam povijesni sadržaj. Htjeli ste nam reći hvala. Baš ti hvala. Možemo se fotografirati, moram sliku Ajde. Da se popravi malo, da će nas smijem likati. Smetamo ovdje kraga, ne? Još jednu koloru, onda smo gotovi, jel? Dečki kruha i sole malo, ajde. Bez zrake. Da ste došli i posebno našem treneru Čiri Blaževiću da je našao mogućnost i vrijeme i da je se odazvao pozivu naših studičkih sportaša, da je hvala vam lijepa i dobrodošli. Dobro, obzirom da je malo zakasnilo, da ne gubimo vremena, Iza toga slijedi poraz kod Kerestinca gdje Alapić i Zrinski pobjeđuju Pasančevodin i sada će Ban Jašković sad ovdje su tradicije seljačke bune prikazane. Ime Matije Gupca nosila 13 jedinica u toku Narodno-slobodačkog rata, 4 odredi bataljoni brigade, jedan vrlo velik broj. A tako je stvar. A to je to. To je ono što Lazo Mojsik neće da kaže. Zašto? Sada. Ne, dobro, tako je, to je to da... Ne, ja sam sve problem da je Fizmanička bila predsjednica Savjeza, sam ja idem u Fizmanička A znate što je bilo interesantno? Da bude manje nego Oroslavi, to su nam inače ovako polu-lokalistički. Uzveličao prošlogodišnju proslavu našeg kluba koji je slavio 60 godina. Danas u momčadi plavih
nastupaju svi najbolji igrači pod vodstvom našeg dragog, simpatičnog trenera Miroslava Čire Blaževića. Dinamo danas nastupa u sastavu: na golu Vlak Marijan, bekovski par Cupan Željko, Lulić Mirko, u half liniji Kansalo Vlado, Arslanović Mustafa, Lesjak Damir i navala 7 Škoro, 8 Dimitrijević Zoran, Vobović Željko, Išvorić Slavko, Boban Dražen, Kuzmanović Boro i Kandijaš Željko. Molim posjetioce i navijače da pljeskom pozdrave igrače Dinama. U momčadi borca za današnju utakmicu nastupit će sljedeći igrači: na golu Pešek Stjepan, bekovski par Zdigar Stjepan, Gudan Darko, half linija Ivček Zoran, Bekina Branko i Brezak Zlatko, navala Žukina Zdravko, Ščapec Anđelko, Bekina Mladen, Gospočić Franjo i Filipović Saša. Rezervni igrači: Beštiga Ivan, Matuša Zdravko, Hren Mladen, Gudan Zdravko, Martinić Krešo, Božić Miljenko, Krušec Dubravko, Žegreć Sanjin i Bosec Zoran. Najprije se sami daj. Niste dali. Znam kje niste pekali, niste. Preoki tempo za bol. Najtoki ovo polovremena. Bravo! A sam ja gol. Minuta, izvanrednim udarcem sa 18 metara, Čave Dimitrijevića, Dinamo vodi sa 2:1. Vrni loptu, to je pija, vrni tanka. Ajde, Budro, Budro. Pred gol, kaže. No, on mali tempo. Evo ga sad loptu. Nije gol! Jevate, išlo gol! Daj mu loptu! Opsadno si je! Opsadno si je! Sam kad si ti sve A znam, ali nije kao mi može. Bježe ga.
Bogi, dugala. Daleko je on, stvarno ide prigovor. Goran, dugala. Mlinarić, čini mi se. Daljine preko 30 metara, lov udarcem, goditak je postigao Kasanov. Odi gore vlaku, gore njega čuje. Dajte neku sirotinju, daj. Ovdje nismo sirotinju. Mi smo bogati duhom. Dobro da ste tako ljubili, Božem hvala. I vi ste ljubazni, vi. Mi jesmo. Može, ovdje je. Ajde, ajde. Siro može jedno. Hvala. To je najfriške se. Evo taze. U drugom pogledu izvršili su neke izmjene igrača. U Dinamu umjesto Vlaka na golu je Ibrahimović. Zatim su izašli Lulić, Arslanović, Mlinarić, Cupan, Bogdanović i Lesjak. A ušli su Vuković, Ištvanić, Matić, Munjaković, Boban i Besek. U momčadi borca izvršena izmjena. Izašao je Filipović Saša, 11, a ušao Hren Mladen. I izašao Šapec Anđeko, ušao Bosec Zoran. Kako je tamo? Da, tako je. Ćao, čavo! Momentalno rezultat utakmice Dinamo Borac, 5-1 za Dinamo, strelac petog goditka je Kuzmanović. Dinamo je izvršio sve izmjene, tako da su izašli Škoro i Dimitrijević i ušli igrači koji ranije nisu još igrali. Ako sjeti, ovi ti dobro, sjećam.